Keban Bakral, Ban Otibon, Ban Peli Kali Kohot Pertumai, Aina Mai Para Henry, Lati Purpose Hall, Mamana, Play the Bishop Ni, Bat Roni, Bat Pada Chini Parani, Bat People Way, like a chicken man or everyone time. Kepada Bishop Perempuan Magnesium Baboy Kacing Arab Cangi Kangong Katin Try Kabrama Pa Perempuan Magnesium Baboy Putrai Parenkat Pati Unit Y Poblek Try Kandra Neng Kong Neng Syakit Miro Mati Pendan Pura Mati Kenam Jomi Bagi semua jadi memelatih kini kelar nanti, hak kini keparis pertumai, lembaga cipres kaum jam Frasil danus nongkandri, balawat nak membaca nonglepha, nak yang sokar, nak yang kiprabangai balatreina, gublei basbun gublei, syab di penon kami kini kahor, aisybi menkaku, kerja kini kahor berobai. Kalong kecakar kaba kuat kaba kentang, kaba pendan kam bon kecikan kam, baman nak kapor dan bagan ekohor. Jika ini kecinya senjiama, bat kinu kecianan mabunjan, kendra kasbon ai bagni kahor thamai, kalong kalat kalanti barona asidon kecing teli, kecingnya kecingam hayamnya, kecing tip yami, kecing tip yakabalan. Kaciptip iki John Keparis. Nama kita bukan bersebut background, iki bocik dong, muksud paman betul sebagai keswat atau sobat sekarang. Ai bagan ni hani kaya Johor, jika kacing somni kacing John cumi. Roparan kau yang unda berbuat semena pening, unwacingo unda, real semua sukher, yang kini kecakap berubah. Ai bagan kacing sandam kamera siji yang terkuat baru. Ipan ini daw Chris Putrai Chungi. Amen. Ko pa Chungi. Amen. Selamat ruai, wayas. Putrai dan kapati, ublei badan bor barong, kerkui pi barong, pa baru thon, baru mensim babuat, pun kerku yang pi barong. Ilayot kahok nak mai tak dicam dah. Praise Pune, Bishop, Archbishop Baroni. Kinong Sarai Juni Archbishop Victor Lindo, but the Auxiliary Bishop Bernard Lalu. Hakung kani kaparish ru kashim kapu ban place in dog ban kerku yang kani kapu parish hall mai Juni yang kabala day yang kabala shna dan kajingarap jung Chief Minister Juni Daka Chief Minister Special Development Fund Jammu.
pagkakateng Jumi Father Henry Manal. Ibala train, Borba, ibala train Shenhem, Hudson Snell, Kaparish, Shalom. Nilang Amru, ba ilalong ibaseng ng rin, ibala kre ekaneka, center ka Jumi, sub-district ka Jumi, pagkre, pagkintiriya ka, siya kagandaan sa Kaparish. But niyay nam ya ka Father Henry Manar Multi-Purpose Hall. Nilong kibrambok bahakani kasni iyo pataki ya kajinda South House niyan ya kan ordination to be assistant parish priest ni Father Joseph Kuba. Nilaki Jubilee ya ka Ruby Jubilee ka jomki ya ka priestly ordination ka jomki. Then, kerana punut porsho, akhot iki samla jaka parishmani, but I yakajing ruai ka item ka begini. Baru dipilih, kentang yo betrayana dalam kabani, banari jusmari hadu kena kelamat kemata. Apabila itu semua, jadi Archbishop ini, Bishop, antara pribadi tinggal sote, kibar lawan mereka Paris kejangi bagi saya mesti hadu kata-kata nabutare jiman jampi. Ay kudai ekonomi kemajuan baru, epiki parlimen jom kena Paris kejangi beberapa platform nang kawan kena jaga banyak burang kamtang nabutai para Joseph jangi dari asisten Paris priest. Dan mengi naka sing mare kereti koyan pesawat pihak koyan kejingrai kabala thau dari jangkor kamoplang kala pembiak dari Sandara ke Al-Qalam kabala sot aku gospel jom Matius kerana kebandriu kedepan kebahuai kebaong nabah bedang kuspa hanta kerana jom pi kadam ya kena kejingrai ikuat keban pesawat pi kamtang nak kebantai pada Joseph kurba kumpamidi lapan spa yang kena Jumlah jomi banjir yang kelenti ke jomplay banang bingga suplay. Tinggi air buram ini jematah yang kapal yang bersama pia dan yang jumlah.
bless you. Wait. Ayang hangi, keteng jom kaparis Broadway, nanti di Pranapa, San Paris Please, di dekat jom kaparis Pastoral Council, kita mapalang di sekali malang baru di Parliament jom di kaparis. Ni kau ngai di baru di bawah pelakor kenang-kenang, pada dan kapan ni hari ni kasi harapan yang lulang nakamanta likely ke kebelang di Pranapa menye keberikut kedai kejulang berukom ba di Fadal Jungi jom diocese di Juya lulang bumi nakamanta kajingle kemen Christmas sistem kebar kedai kejingle Jungi yang di hall bertemai bat kebalai bat kebulong kamderpang yang meski jadi kejingle Jungi yang kejingle South nem kejingle Lindo jom di Father Joseph ibadai asal Paris Juni di hari ini ngap yang semoga yang Archbishop Ye Juni bala pelakor kan badan kabani ringkat kajian lang jom Bishop Sebab Juni Bishop Bernard Lalu kebetulan bon yang kajian pelakor jom pi orang badan kabani ini yang semoga Bishop Ye hari ini ke Paris Juni ini yang semoga yang ilindo baro di bawah naging bishop i pada chancellor dan kabani jemara sela kuik itu dan kabani pada Julius dari Immanuel pada Joseph yang sebagai ini baca itu paro di bawah nanti Paris Opier pada di William Opier ini yang sebagai hari ini Paris ke Juni
worship kami, where I Christmas message to them. I play Sisha Ba Roni, Nomi Machi, their Parama, Purposena, Nanta I play Shabana, no Bishop, H.E. Ibrena, President Longa, TF, Arista, Tifada Daro, I play Sisha Ba Roni, Nomi Machi, their Parama, Purposena. Nanta I play Shabana, no Bishop, H.E. Ibrena, President Longa, TF, Arista, Tifada Daro, Isistar Bradadin, Yapi Barok Kerama, Kilong Palong Kami, Badalang Kani, Waya Kenasona, Kapame I play Parasil, Barapat ini mentanasi cakani ka jengker plu ni cipri ni ka hot kulai people way ni pot isya kre ka karen play ka sister ni karen no balai ka message Christmas. The real meaning of the Christmas means God is with us, Emmanuel. The real meaning of Christmas is not decorations. Of course, we tend to upload decorations for the rites or celebration. It is the truth that God entered a human history. He comes not as a king in a palace, but as a humble child in a manger. He comes to say, "You are not alone, I am with you." In our joys and struggles, in our pains and hopes, God walks with us. Christmas means God's love has no boundaries. In Bethlehem, God breaks every barrier between heaven and earth, between rich and poor, between divine and human. Christmas reminds us that God loves every person, the strong, the weak, the powerful, the poor and needy, the young and the elderly. His love is universal, unconditional, and everlasting. Christmas means peace in the world of unrest. Jesus is born as the Prince of Peace. Where there is a conflict, He brings reconciliation. When there is fear, He brings courage. When there is a division, He brings unity. Christmas invites us to become instruments of peace in our families, in the communities, in the parish, and in the society. Christmas means hope that never fades. Christmas shines as a light that darkness cannot overcome. It tells us that no situation is too difficult, no burden is too heavy, no night too dark, because God, Christ is born to give us hope that lasts forever and ever. Christmas means service, compassion, and humility. Jesus came not to be served, but to serve. The manger teaches simplicity, humility, and generosity. The true spirit of Christmas is found not in receiving, but in giving. Not in demanding, but in loving. Not in pride, but in humility. Para lapiin ang kanyang kasi, ay kulay Christmas kusok ipigaro. Kamdami, habani ay kulay Christmas. Kapag kren para magalong, pagkre isikha Jisu. Kasi ay kapag yung kulay yung iha, kanikupo, wankha Jisu. Usolong Emmanuel, upalay lebat ni. Kung ibig ay kapag kini kasipo, no? Kung ay presil ko kasyo, ane tak support Jisu kana, siapa aja kira. Ya ini opinan, mo, buat kini hall kan komentar support sakit lagi. Hendak kita ayo berlibat kami kan kelat dan lalu, bakal sijulang hall. Nama berlibat bukan bagi Emmanuel. Udah Jisu, jikman, jikni, jima, jikli, jikpanim, Jisu supaya ini. Nama kata, aku berlibat, ya pipa, baik-baik. Na nama MLB ini
ilim doa cengi, bisyari cengi, hamdak berhari, ketika hajat berhari, isawat tekni, banyak men, banyak sunnah. Aku play hasil, berkali Paris bar lebih, aku play berdoa berdoa di kesempatan sesuatu kemen, aku play.
lalu ibra sister ibro ihman ibra Mufti Jisu harga teng jongga diocese fatality Shillong Archdiocese ngai gahai ni kejengkenan berkrau mereka beli pada Joseph Korba nama kejengdak South Muslim kejengdong dendok South Lay idonu jengi idak islay mereka beli gerbang-gerbang itu pada congratulations pada and happy Ruby Jubilee. Kita bilang ini. Sabu siam di yayu yoblay, sabu tu di siam yayu yoblay kerajaan. Ya kejengai berkodor, kejenglong dendor, soplay jompi. Kakam cekri berbilang ai sekapala, bacipai yoblay. Ketika itu jumpi pada kalau kejutan dalam ketiganya buat ketiganya pada biye ukuran jepi lagi jiwai jumi ublay bahar semua suka jepi ada juga tikia kejengklan baru betul dan kerku jepi rekam dendok soblay hari ke Paris Manila bahar ke diocese Berlaweng menempau sesuatu jenis ublay ringkat pada Joseph Korba Siem mensam yang kecikman ini pada diocese level keren kejerwai gerbang kedai gerbang yang pada jurunya pada sel yang berok di katekes dicekat ke BBC jadi berok di Parabolic Jangka Polis Mangala jadi kena sekolah kalau gerbang ya jika ikuti Christmas besok jadi pada diocese Jawa Shillong Archdiocese itu belum jisu bandang beliau lomplay sudah dipercayai pun berku kedok jadi kalau saya sisir congratulations jadi pada Joseph Garblay dan berku kedok itu minta kuning yang ada kejeruai kublai bersama besok nagi pada diocese. Oh, you faithful, Lord, and All is happy.
Sa kawan last, kaya Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my Di report nagagam ini dari pada license ini ada memento ini pada Joe ini Wesley congratulations ini dia congratulations dear Reverend Father Joseph Kurban on the Ruby Jubilee of your priestly ordination. I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. Psalm 69, verse 30. From the Diocesan Fraternity, Shillong. Berfungsi berbuat, amin. Siapa boleh menjadi nabi bersebut berbahagia. Nagbantala ni kasungi kabakamen haba menai ya kaniga hall kaniga parish pada kaniga school pada menai kerten kaniga hall ru haga lundo ba atrish to activate museum na pata kaniga parish limer agisna mula debi fala Henry ai igi ko jikia rabi kerhudo ya ifada Joseph Kurba ibaga kerja sahus nam hari jumlah untuk curi pada hari jumlah kerdabi kerku kerja ini pada baru begitu song lah ini kepada me kerdabi berbesus berbenai yang ini jika jika ya berkoi ini do ibaga teman pada ibaga pang kerpane pada Rio Merendam pada sebuah hospital Jisu itu kerkurdo ini bro sister bagi kini parish pada sel bagi parish council bagi baru kau kita jam pada yang seperang ini oleh bahar bro kerkurdo ini baru masa pada shimta pada kemenlam kini kesini ibadi kini baru hak dengan Yesus Kristus putra Jogi kublah ini hak dan berdukun si berbuat